Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Temaşevanın hecra ve ders edajî emse tiştên ku rojiyê betal dikin û sünnetê rojiyê içine ewan beş. Tiştên rojiyê betal dikin em pêşî ser wana bisekin. Belê tiştê rojiyê betal dikin em dikarin di heşt benda da birêz bikin. Yek xwarin û vexwarin. Mirov bi zanîn û bi daxwaza xwe bixwe an jî vexwe rojiya mirov betal dibe. Carek şandin jî wiha ye. Rojiyê betal dike. Lê ku mirov bi mecburî di kargehek de be an di cîkê qerebalix da be bê ixtiyariya mirov, bê îrada mirov duman bikeve nava mirov, rojî betal nabe. Ya cîkê toz da derbas be mesela. Di do tiştên berçavî yani bi çavan duxyîn bikevin hundirê mirov, rojiya mirov betal dikin. Xaye ji vê qulên di bedena mirov de hene wek dev û difn û çav û guh û pêşî û paşiya mirov. Divana yekê da tiştek bikeve hundirê mirov, rojiya mirov betal dibe. Her çi qas bi taybetî nehat be zikirkirin jî derzî kul merva dixin, derzî nexweşî yani derzî lêxistina di rehên mirov da, di tamarên mirov da jî rojî betal dike, rojiya mer pê dişkê. Feqîhên İslamê di vir da yekîtiya xwe çêkirin. Yani hema temamê mezheba da jî aynı tişt e. Ger nexweş be û mecbûr be xwe derzî bike, wê demê pêwîstî bi girtina rojî tune he, lêra fetwa ji nexweşera heye ku rojiya xwe bixwe. Wê çaxê çi bike, nexweş be bila rojiya xwe bixwe, derzî xwe û piştî ku baş bibe rojiya xwe qeza bike. Yani derzî xwe li xwe xe piştî baş bî rojiya xwe qeza bike. Derzî ne de rehan da yani derzî ku tamara da nebin wek li qoruk û mil û hêtê bin li wan deraxin derzî ewana rojî betal nakin. Lê mümkün be yani zerûret tune be mirov derzî bêre piştî fitanê baştir dibe. Ama bu zerûret hebe ya kesî derzî lêxe tune be ya jî em bêjin rojê sê çar derzî lê dixin mecbûr be tişna waxtê bi rojî dikare li xwe xe. Kesên serom bidinê ha di mil da ha jî di dev da an di difnê wî da ya jî di cîkê din da serom têkin tamarê wî va rojiya wan betal dike. Kesên wisa nexweşên giran ji xwe gerek nîne rojî jî bigirin yani. Nexweş wisa nexweş bê serom nikare bijî duya halê da jî rojî negire. Sisê tevrazana jinê yani münasebetî cinsî bi her awayê rojî betal dike. Menî were an ney xwe tatmîn bike an neke ferq nake. Rojî bi vê dişkê. Ger yekî an yeka bi rojî tev hevalê xwe hevala xwe razê yani rojiya xwe bi münasebeta cinsî betal bike wê demê pêwîst e ku rojekî qeza û şêst roj jî rojiya xwe kefaret bigire ku li ser hevdû dike şêst û yek roj. Jin mêr ku bi rojî bin dikarin hevdû paçî kin, ramîsin. Lê ku xwe tazî kin bikevin nava ciya bi hev şabin hatiye qedexekirin. İhtimal dixwaze hê zîletir herin rojiya xwe bişkêrin û ji qeza û kefaret tê hev bigirin. Dema mêr an jin hevalê xwe an hevala xwe ji dev ramîse û ava devê wan bikevin devên hevdû ew ava biçe hundirê wan rojiya her da jî betal dibe. Çar istimna yani tatmînkirina bi dest an jî bi uzvên din an bi eşyayên bêrûh wek aletên cinsî yên naylon, plastik filan. Rojî dişkêne, vana jî rojî dişkêne. Mirov bi jina xwe şabe û meniya mirov were an jî bi dest her du bi hev bilîzin û meniya wan were kêfa wan bişkî yanî rojiya wan betal dibe. Yê pênca dînbûn. Mirov ku dîn bibe rojiya mirov jî diçe yani aqil bavêje rojî namîne. Ji xwe me di dersa beriya viya da gotibû ku rojî li ser dîna jî ferz nene. Ku ja baqil bibe rojî bi dîn bibe aha di ser rojî diçe. Şeş ji dîn derketin neûzû billah yani mürtedî mirovekî bawermend be û fikra xwe biguhere bibe kafir an dîn biguhere ji İslamiyetê derbasî xristiyanî bibe an derbasî Yahudîtî bibe rojiya wî jî betal dibe. Her wiha bawermendek
که کلمه کفری جی دوی درکه و دیسا روژیاوی بتال دبه دوی از مسلمانم اما کلمه کفری داخل بیجه قانون خودی قبول نکم آن بیجه قانون خودی ایرو رواجدار نینه قانون خودی ایرو کری تشتکی نه ایرو قانون مدنی باشته جه قانون اسلام نه اما انسان هانه لمیش بکر روژیش بگره دیسا جی جدیم درد که و به مناسبت روژیوش بتال دبه یه هفته حال خاص به جنا دما روژی دا بکه و حیزان جی بولده روژی وی بتال دبه ایدی پیوست نینه که لحویه فتاره بمینه دکاره بخواه وخواه و دما فرصت وی چی بو روژی خواه قضا بکه و یا حیثانی کیه مکافات کیه خدای تعالی دایه جنا هن جن هنه ام بیجن روژی دگرن حتی نیرو آن حتی نی عصری پاشید که من حیزا آن یجی دولدن دوی ده همون من روژی گرتی حتی نا 2-3 ساعته که از ناخم از وها بدومینم او نه جایزه لیو او روژی ویش خواه بتالد به ناو روژی جوی ساعتی شون داشتی جی بیلا سبب چون خواه برچید که گره خواه برچی نکه هر واجنا که زاروکان بمجینه گر مجاندن زرار بده وی آنجی زرار بده زاروکی او جی دکاره روژی خواه بخواه و پاشی قضا بکه حتی فرزه بخواه قضا بکه بله یه 80 داخوازا قصدی یا ورشاندن مروه کی به کیفی ورشاندن خواه بینه ام بیجن دستی خاطلی خاطی که قرقا خاطلی خواه هفخه و ورشه روژوی بتاد هرچو خواست جورشاندن وی هنک نزور ناو وی جی دیسا روژی دیشه لیکو بی اراداوی به جن نخواشینی ورشه و هنک جورشاندن وی بچه هندوری وی جی روژوی بتال ناوه لورا تو استگه کیوی یعنی دخوازه کیوی قصده کیوی ورشاندن نتونه بید مرو خوش بیر بکه بخواه وخواه آنجی ده مناسبت جنسی دا به روژاوی بتال ناوه لیکن مرو هیچ خورنا خواه نخدانده به بکه بیرا مرو که مرو بروژیه پیوسته در حال ترکا کاری خواه بکه که دوم بکه روژی بتال به ام بیشن گلک خوارو و لقمه ده دایه یکی گو تو بروژیه آن کت بیراوی که بروژیه گره او لقمه دوی خواه درخه باوش یا آوید خواه او گل ما دوی خواه بگره باوشه یا جی تاوشینی که رازه گره در حال همان جیشینی که دور کرد بله و چاقی تشنابه لیکو بخواه دوام بکه لقمه دوی خواه بخواه گل پا آوی دوی خواه بخواه جی بی دائما تاو رازه مزنه اک جی بسکنم به شکل هان روژاوی بتاد که خارون و خارون به قضا تنه یعنی روژاکی لیکن رازانا تفشنه به و در حال ترک نکه لسروی مروی روژاکی قضا و 6 روژی کفارت لسر فرض ده مجبور 61 روژی بکشه مرو خشاش بکه بخواه بخواه روژا مرو بتال ده خوش بیر که بتال نامه خشاش که بتال ده فرخه دورته ده خشاش که چاوام امیجی سر محصه رو نشتی دست خادری شوشه آوید که آوید سری خادات که یعنی ام بیشن یا جی آوید دوی خاورده دستمیش دگرن آوید دوی خاورده دستمیش که آوید چه قرکاوی بوی شکلی هانه روشاوی بتاد یا جی جوی تری بویه فتار و کجنه بویه فتار مرو بخواه آن مرو بیشه ده هیچ زویه از اینه کیش بخم حتانی دما امساک هات بالا خوابیده کوه در ورونی بیه امساک زودا آویتی به شکل ها نجی روژه مرو بتالد بند بله هر وها که مرو دستمیش بگره آن مگو توش خواه آوی دو پوزی خواه آب چندر مرواشی به شکل ها نجیسا روژه مرو بتالد بند بله ایجا من سر 2 حف سنتین دهندر روژی دهن پر بخیرین او سنتانا چنه او 2 سنتانا یک او که مرو را به پاشیوی و ممکن به پاشیوی خواه درنگی بخواه جبو خاطری دما روژی دا تو پر تی برچی نوی حقی بدناته نکه سرته یا دو دیان جی دما فتار دا مرو عجله بکه فتار خواه بکه ما چا بو فتار مرو فتار خواه بکه هنه کنه قراتی کن چند ساعته کشون داتنه یا جی درتین در و جهاره کی دکشین پاشتنه او تشتکی باش نه او دوری سنتی بزانین آن بخستی فتار خواه درنگی نخه و چاقی سنت چه
Di vekirna fitarê da qencaya xwarûn û vexwarinê li ser hev tu nenek dibin illa gere xurme be, illa gere av be, illa gere zeytûn be. Yani riwayetekî wisa sehih ji pêxember da natiye. Merov biçe veke dikare veke fitara xwe. Besiya girîng tişta mirov dixwe an ve dixwe helal be. Ew. Yani hata avê vekirî hata bi tiştekî dinê vekirî, bi dew vekirî ferq nake. Lê tişta tu dixwî gere helal be. Gelek kes fitara xwe bi xurman an bi avê ve dikin. Va li gor kêfa mirova ye, mirov bixwaze dikare fitara xwe bi tev razana helala xwe jî veke. Di vir de jî tu gunehekî tu neye. Fitar vekirina bi tiştên mekrûh wek cixare kişandin baş nîne. Lewra hem hindikayî mekrûh e, yani en hindik mekrûh e, hem jî zirarê dide bedena mirova. Xwişk û birayên delal, ev sohbeta me hanê şirova li ser tiştên rojî betal dikin, bangûrê mezhebê Şafî hatî îzah kirinê. Em hêvîdarin ku we meselê baş fam kiribe, bibînin xêr û xweşiyê de.